sastanak bio to prijateljstva? Dvije teme bile su glavne. Prva je bila integracijski proces Srbije u Europsku uniju, a drugo je bio aktualni problem migracije. Kod prvog teme ministrica Jadranka Joksimović upoznala nas je sa napretkom Srbije. Sledimo ovaj napredak i stvarno je u grupi prijatelja Srbije i ostalim poslanikama jednak stav da treba već ove godine otvoriti prvo poglavlja. Vidimo da je bio urađen velik napredak na bitnim stvarima, stvari koje su bile uslov za napredak Srbije, tako da pokušat ćemo sve što je moći Evropskog parlamenta da i ostali kolege potpore ovu odluku, a na kraju da na svetu gdje su predsjednik vlade i odlučili da ide napad. Što se tiče migracije, puno je priča baš ovim danima tu u parlamentu. Imamo užasnu situaciju u Europi i u toj situaciji Srbija u ovo doba jedna je od država koja najbolje menadžeruje ovaj problem i pravi rješenja. Unutar ove grupe i unutar poslanika iz različitih grupa jednakav je stav da treba na ove stvari prvo pripremiti evropsku politiku koja će da reši ovaj problem, znači da migranti može i neki da dođe do krajnjih destinacija koje žele, a na drugoj strani i da se zna po kojem režimu se i popiše i kako se ovom stvarnom radi. A na drugoj strani isto svi smo istaknuli da treba Srbija isto kao će dobiti Mađarska, Grčija, Italija pomoć sa evropskim novcima, da treba se pričati o ozbiljnim novcima jer ono što je bilo ovo prvo ponuda od 1,7 miliona stvarno nije resna ponuda. Na osnovi dokumenta koje su pripremili, ja ću isto pokušati unutar naše grupe IPP da podupiramo ovaj stav da Srbija bude stvarno dobro sa ovim novcima koje treba da rješava ovaj